Okay, are you ready? Stand up. Hello, children. Hello, teacher. How are you? I'm fine, please. Okay, thank you. Sit down, please. Okay, today, the 11th of December. Okay? Yeah, okay. Now, look at the screen and listen carefully, okay? Yes, good. Cheese, Oops. cheese, bread, egg, chicken, chicken. Do you like bananas? Yes, I do. Yes, I do. Do you like tomato pancakes? No, I don't. Do you like carrots? Yes, I do. Yes, I do. Okay, now what do you think? What is this? What do you think? Та нар юу гэж бодож байна? Carrot, Okay? carrot. Carrot. Okay. Ta. What do you think? It's carrot. It's carrot. Okay. Carrot. За, thank you. Good. За, юуны тухай гарч ирсэн болоо? Please. За, хэлээрэй. Food. Wow, very good. So, we will learn today, do you like, and we learn about foods and fruits. Okay? За, өнөөдрийн хичээлээр тэгвэл юутай холбоотой сэдв байх нь вэ? Хоол хүнстэй холбоотой сэдв байх нь. Good. Very good. Now, look at the screen. Okay, these words, do you know? Эдгээр үгнүүдийг та нар мэдэх үү? Yes. Wow. Really? Yes. Wow. Okay. Now, first word is bread. Yes, repeat, please. Milk, chicken, cheese, tomatoes. Very good. Wow. Wow, very good, students. Yeah. Okay, please write down on your notebook. Please write down. Шинэ үгнүүдээ бүгдээрээ бичиж. Okay. Bread. Yes. Please write down. Write down. За, тэгтээ тэмдэглэж аваарай. Yes. Good. Good job. За, зургнаас хараад та нар энэ үгнүүдээ ерөөхдөө ямар үг гэдгийг мэдсэн тийм үү? Good. Okay, please hurry up. Good. Yes, good. 자.
Okay. Done it? Dostno? Yes. Good. Now repeat. Okay. Read again. Please. Strawberries. Strawberries. Good. За багштай эдгээрийг монголоор хэлээд өгдөө. За юу гэж байна? Good. За. Wow. Yes, love. Wow, санаад tomatoes гэдэг маань? Yes, good, seven. Good, very nice. За бүгдээрээ сайн байна. Okay, now I give you worksheets. Please give it, take it. Worksheet. За, ширээ дээр нь worksheet-ийг өгсөн байгаа. Ажлын хуудасаа хүн бүр аваарай. Are you ready? За, okay. Look at the picture and circle. За, зургийг хараад зүүн үгийг нь олоод та нараа дугуулна. Багаараа ярилцж болно шүү. За, okay. Good, very good. Very good. Next team. Wow. Have you done it? Very good. Yes. Good students. Yeah, have you done it? Yes. Yeah, that's true. Okay, good students. За дуусна уу? Арай дуусах байна уу? Болцсон уу? Танаа багаасан дуусна уу? Good. Танаа баг яасан бэлээ? За багаараа ярилцаарай. Нэгнээс асуугаарай. Асууж болно шүү. Okay. Please. Yes, that's true. Yes, that's true. Wow, excellent. Excellent students. Wow. Wow. Good. Okay. Very good. That's true. That's true. Very good. За танаа баг яасан бэлээ? Босноо. Done it? Okay. Okay. Time is up. You're the good. Okay. Please tell me which one is correct. Okay. Please raise your hand. Every team. Баг бүрээс хариулшаа заяа. Баг бүрээс нэг хүүхдийг сонгоно. Тухайн хүүхдийг сонгохдоо багийнхаа хамгийн тусч хүүхдийг сонгоно. За баг бүрээс тусч хүүхд сонгогдоод босч. Stand up. За баг бүрээс хоорондоо ярилцж байгаа гишүүнээ сонгоорой. За энэ сонгогдлоо. Энэ сонгогдлоо. За энэ сонгогдлоо. Okay. Very good. Are you ready? За нэгдүгээр баг билэн. Okay. Which one is correct? Which one is correct? Yes, apple. Thank you. Sit down, please. Next team. Okay. Which one is correct? Banana. Yes, that's true. Banana. Thank you. Okay. 3. Which one is correct? Look at that.
Picture, which one is correct? Banana, milk, bread. English? Bread. Timo, bread. Good, students. Okay, Anongo, please. Which one is correct? Cheese. Yes, cheese. That's true. Thank you. За, энэ багийн сонгогдсон гишүүн юм лээ? Yes, please stand up. За, okay. Please. Which one is correct? Yes, milk. That's true. That's true. Okay. За, багууд бүгдээрээ сайн байна. Эдгээр үгэн дотроос та нарын шинэ үгүүд ямар үгүүд ирсэн бэ? New words. Please tell me new words. Yes. Yes. Next. Carrots. It's carrots. Yes. It's apple. За, тэгвэл өнөөдөр яасан? Дахиад хоёр үгийг шинээр мэдэж авлаа, тийм үү? Okay, please write down. За, бичиж аваарай. Just two words. Just two words. Okay. Let's see. Okay. Yeah. Okay, good. Okay, each teams have 7 points. Okay, тэгэхээр баг бүр 7 оноотой боллоо. Okay, 7 үг байна. Тийм үү? 7 үг танасаа боллоо. Баг бүр 7 оног авлаа. Okay, congratulations. Okay, now answer the question. I like, I don't like. Do you like chicken? No, I don't. Do you like chicken? No, yes, I do. Okay? Yes, I do. No, I don't. За, одоо tomorrow яах нь вэ? Хариулна. Дуртай дургу зүйлээ? Хэлт сурна, тийм үү? Хэлт сурах нь. За, for example, okay? Please read this question. Do you like chicken? Yes. Do you like chicken? Wow. Do you like chicken? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, I do. За, тэгвэл хүүхдүүдээ энэ асуултанд хэрэг дуртай дургууг илэрхийлэхдээ хэмээ би дуртай гэвэл yes, I do. Дургуу гэвэл No, I don't. no, I don't. Good. За, одоо багш нь хөр дэргүүлсэн. Заа, хөр дэргүүлсэн. Сонгогдсон хүүхэд миний асуултанд хариулна шүү. Заа. Are you ready? Yes. Okay. Yeah. Where is your picture? Where is your picture? Stand up. Okay. Do you like bird? Yes or no? Yes. Okay. Next. Wow. Where is Bayambat? Yeah. Okay. Do you like milk? Yes. Okay. Thank you. Next, students. Wow. Where is Angelo? Wow. Okay, that's fun. Hey. Do you like banana? Good. Chingun. Wow. Chingun. Okay. Do you like tomatoes? Yes. Wow. Yes. Thank you. Okay. Thank you very much, all students. You answered the question. За, та нар асуултандаа амжилттай сайн хариуллаа. Okay? Congratulations. Баярлалаа. Please write down. За, дэвтэр дээрээ тэмдэглэж аваарай.
За бүгдээ хийж бичсэн үү? Yes. Good. Okay. Now I have two students each teams. Okay. Агуураас багшд нь одоо 2 сурагч хэрэгтэй. За багаараа ярилцж байгаа багийнхаа хамгийн идэвхтэй гэсэн 2 сурагчийг сонгороо. Идэвхтэй гэсэн 2 сурагчийг сонгоод басъя. Okay. Are you ready? За багаараа ярилцж. Yeah, okay. Just stand up, Chingu. Okay, very good. Okay, your team. За танаа багаас за идэвхтэй гэсэн 2 сурагчаа сонгоч. Танаа баг билнэ үү? Билнэ. Босцсон уу? За багш нь даалгавраа өгье. За энэ 2 сурагч яах вэ гэхээр багш нь бэлдэх хугацаа өгнө. За тэр хугацаанд та нар харилцан ярилцсан. Асуун хариулна. Тийм үү? Асуулаа хариуллаа. Харилцан ярилцах нь шүү дээ. Үгээ сонгож болно. Ямар ч үгийг сонгож болно шүү. За чи банан дуртай юу? Одоо улаан лайлан дуртай мó? Нөгөөх нь хариулна. Yes, I do. No, I don't. Okay. Okay, please sit down. Okay, you have 1 minute. За 1 минутын хугацаанд бэлдээрэй. За бэлдээрэй. Юу гэж асуух вэ? Юу гэж хариулах вэ? Okay, time is up. Time is over. Цаг болсон. Okay, are you ready? Okay, please. За энэ багаас одоо эхэлнэ. Okay. За хамгийн идэвхтэй 2 сурагч нь гараад ирээрэй. Come on. Welcome. Okay, are you ready? Зүтгэл. Do you like banana? Yes, I do. Do you like strawberry? Yes, I do. Do you like banana? Yes, I do. Do you like banana? Yes, I do. Do you like chicken? Yes, I do. Do you like apple? Yes, I do. Do you like chicken? Yes, I do. Do you like milk? Yes, I do. За гүргүр штэ. За. That's just it. Та юу дөрвийг асуумаа дээ. Do you like milk? Yes, I do. Do you like chicken? Yes, I do. Do you like bread? Yes, I do. You answer the question. Do you like chicken, banana, tomatoes? Yeah? Yes, I do. No, I don't. Your answer is true. Okay, next. Okay, now look at the picture. Wow. Who is she? Who is she? What is her name? Yes, Noma. Okay, welcome to class teacher. Bakshika urchan. Okay, welcome to class teacher. Let's play guessing game. За одоо хүүхдүүдээр багш нь тавар даалгая. За анхааралтай сонсно. Дандаа надад монголоор хариулах нь шүү дээ. Туулаа идэх тусдаа хүнсний ногоо.
Би юу вэ? Англи. Оо ямар мундаг юм бэ. За хоёр хүргээ. За дараа. Багшигаа таагаад байгаа шүү дээ. За дараач чагаа. За сонсороо минь. Би сармагчин мэдэх дуртай жимсгэн. Би юу вэ? За. За. Оо зөв монголоор юу гэдэг? Банана. За чинь англиар хэдэг нь чингэн. Оо банана. Монголоор баяр. За баярлалаа хүүхдүүдээ. Таавал орсон хүүхдүүдээ баяр хүргээ мундаг байлаа. Excellent. Very good. Now, that. Okay, what is it? Banana. Yes, banana. Do you like banana? Yes. Really? Okay. Now, peel banana. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Chop banana. Chop banana. Chop banana. Chop banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Drink banana. Drink banana. Drink banana. Drink banana. No more. No more. Banana. 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 No more. No more. Do you like it? Yes. Okay, stand up. Okay, faster. More faster. Drop off of this motor. Okay, are you ready? Yes. Okay. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Peel banana. Chop banana. Chop banana. Chop banana. Chop banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Shake banana. Drink banana. Drink banana. Drink banana. Drink banana. 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 No more. No more. Okay, please sit down. Did you smoke? Okay, now. Багшин баг бүрт үг өгсөн байгаа. Өсгнүүд өгсөн байгаа. За та нарын энэ үсгийг эхлээд дараалт нь оруулж үг бүтээгээрэй. Окей. Okay. First Ой, это ты. Wow, that's true. Yes. That's true. Okay, your turn. Yes, that's good. It's true. Харне яах вэ? За танаа батагаар ярилцаарай. За, very good. Okay, за дууссан байгаа юм уу? За, тийм. Okay. Okay, which word? Yes, which word? Yes, please. Bread. Very good. Tomatoes. Yes, that's true. Very good. Wow, very good. Okay. Good. Okay, за хүүхдүүдтэй баярлалаа.
Дараагийн даалгавар. Багаараа өгнөд олцсон байгаа тийм үү? Одоо үсэг багийн гишүүн бүр нэг үсэг бариад үсгэлийн дараалал зогсоорой. Good. За тэдний хараа. Okay, thank you. Sit down. За сууч. За дараагийн баг. Okay. Your team word is milk. За дараагийн баг. Okay. This team word is Onshara. Yes, very good. Okay, please read this word. Tomatoes. Okay, яг өөрөөр A. Okay, за бүгдээрээ үсэг үсгээд бариад тухайн үгийг үсгэлэн шүү. За үсгэлэн гэдэг маань үсэг үсгээрээ хэлнэ гэсэн үг. За яаж хэлэх вэ гэхээр жишээлбэл энэ ямар үсэг гэлээ? Чи үсэг тийм үү? За тэгвэл үгнийхээ үсэг болгоныг хэлэх нэ. Хэлэхдээ яг эхлээд бос суугаад хэлнэ шүү. Баг бүрийн хүүхэд бүр заяа. Хүүхэд бүр ингээд бос суугаад хэлэх нэ шүү. Заяа. За энэ багаас эхлэе да. C H E B cheese F R E milk A T C E apple P R E A B bread T O N E T O E S tomatoes. Одоо өнөөдрийн үндсэн шинэ үгнүүдээ хэр сайн ойлгосныг нь багш нь шалгая да. Та нар бил нөө? Are you ready? Okay. За багш нь монголоор хэлнэ. Та нар англиар хэлнэ. Good. Okay. За эхний үг. Улаан соёл. Wow. Soup. Wow, very good students. Next word is талх. Wow. Бислэг. Good. Okay. Дахианы мах. Wow. Okay. За дараагийн үг нь луван. Wow, very good. Last word is сүүлийн үг нь балин. Wow, very good. За өгнүүдээ сайн тогтоосон байна тийм үү? Okay, please clap your hands. Okay, now homework. За гэрийн даалгавраа тэмдэглэж аваарай. Okay, your homework is learn by heart new words. Шинэ өгнүүдэд цэвэрлээрэй. За мөн do you like? Yes, I do. No, I don't. Асуулт хоёр удаа хоёр ширхэг асуулт хариулт зохиож ирээрэй. За үтсэн өгнүүдээ ашиглаад асуулт хариулт зохиож ирээрэй. Okay, you're the best. Okay, thank you for attention. Okay, that's all for today. Okay, goodbye. Bye.